paliji, utinglo, kore paliji, utinglo, kore paliji, utinglo, kore paliji, utinglo. Chi ana jolo eno kamaleng for to 12 coach Afoy bene la ini tie ni ning ana ti mabe for nen tie mamet to 12 kit ma chingjui be iya for dari komo smartness kit ma chingjui ingo an kena mar lo eni ber coach wer ini ber coach pol kar enung ruk mabeyo ini no ini to ber mere doga umero bet kumero eti dokti jumero dokte maleng kwa for to 12 afoy bene wa for kompiti wan otieo mano in mir ineni kache gwa konyo la peny ma migi tika mo wata yupo ne kidong chamo gwa kaw miete bene na machima mekwa ma tika ka ini wan wabi goy wabi wero in goy chim kuno gwa kache nen la peny achela rio motie bot coach ma mekwa nyo bot kiri ancha anadidi ben kinel matine oloto in binongo kar enoni chi walogo wono dong pamiti ana du lok madung piane aya pela lok tini coach mamegwa me Acholi province ene lok tima dit bore chidong ana miti ana ajol in ati kakany coach kuno awachi in le tamamigi kachel kikane kiet mano kita ini yako kere piane tini ingeo ni ana dong niar ma dit niar ma pier tek ya chino pier tek bene ini lok kidano boy ma tek ana foy ritwala dit ben afoy bene me jolla afoy ele studio kanyi la kwet afoy ya yo mutwal me rwate keri ubedo kan yes but nyonyo mi chuma ni ribowa tien eni dong la chojo ye ni mi rwate wangi wang ki beno mi rwaberi yamu dare kakara ana foy ritwala afoy be angeni la peny mo madi twal kit ma ana be ber ka penye gore ore mo mano a penye kaman la peny na wachel la peny na wario pomar bertie eta ngeni lok ma migi bene chiung bot kaka bene notie coach angeni tuko kubiri wandong waneno tuko tumo ma waneno kigum marach wan chalo ono defending champions pedong wameti beru kikare medok ka tuko final mabeno ka ono pe gwake ono wabi kwanyo gwake kobe eno wagwako futian ma achiel mano wabi making history i lok me tuko en me fufa drama enini waneno tuko gere po tuko mabe eto yonge la chien ben neno pol dano ben pego kejo tutwal pieni kakiner mo mot bene dano ma giti gudong yen bene food pe dano ma gibojo tutwal ke do ba kita an chincha tim gere kwet ma mega kere dano pegi tege pa tutwal pieni dano ma bene gudong i finally bene yung joma yung bot wa kange ken kong me dok ituko ni en muti meni mananok la dit coach ngo ki kome ma peo time mabe ma miu wan warwenyu wa tukule eninyo be la dit ben ipenya la peny mangin la peny me penya kere ni tie twin Kaka ti twin down ke chila chilwa kuno pier tek benu mera dugi ya daye wek be atem gonyo wi down ada wan machalo Kaka wan kama wa o yeno no bo dak wot wan ni
wan wabero pogo ko ma wabero gwako ni wabero wot yomien koro bero ye wagwara gi bo bero ye jim no bero ye maduong kono liej dong liej wara chera nyim no nang en dong kama wa ene kama gero ye semi final kimiri pa kaka perwan wagwaki ko en mo bero kinero maraj eno wa ko po wagwaka petien ma chel di ko chim emi tim mo mame wa en do we mecha mi wagwai eno dong gwa ne do wow kande nino wala fonni wano mero bet ka chel waripe po pok po gwen la ngina chwe ka la pier tek dong loy gi moy ken kakar coach lagada kaka wow atam ni tourne geradong ketwachi la pe war mabe gwa konyo kamu kene interview ma anatimu kiri ki iba peje ma waneno lok mo kene ma ini wajo konyo en kita in ku char lok mo ni yo ne no din ritual yo ma wawor ki ye gwara be no pertie ki nganga ki egoni liweng kacharo wan lo ken gang chao ken dong waramo chao interpreting onyo gonyo ter chali wachi ono gwa rombe malis ma beri kama bene ya gwa konyo ngore ma winye ba coach piani ngi dan mira peny chalo la ken gang pian ambena la ken gang sino cha muken tije muken pia tekni dano ngeo ya kakare me to dong kong fo da wen ma kitiga wila kwa tv an ya yom twal atike gen be ni won karo Christmas mabe dong be eni kari ni ngo wan wa pio en kita mor waj ke ni triple jam we pio wakalo dong romido walego be ni kap be ni mabe an ya kana Geoffrey ati ko Acholi team dok be ni tik mukena mati yudiro ate la fon ma det ma katoko kumar me Uganda achunki lufonyi madon makiti Uganda wen machalo executive dongi Acholi ka eni kimi ben tikni machalo won kompar to mero district kwa ena chele ni wen mero ti association gi meno jin ma wati ne wat to dang ai lo ko bakany donc bien na tin pole a bien kan la dit ben mi no fo ara mi che na kono lokki ben ab ini penyo ni amer mi no fo pian ni ken na mot ai fu fa drami dulle ma der ini po beru yo to twal kama chulu woro ki ye para kama wan wa o ye we semi final ken na mot teams ma wabera to ne uberu te abene teams be ki te bien be ki ngene ki to ko te ki jim ne wen pu beru yot but for dog bot ngakile winya ni ti ga chel kama chulu o yene wati dan ho ngeo donc amero kwan gar man ala de fon lu to wa piano lu to wa ene mo luongi ki clubs gi ene kama no gen gi cham ye dok be kama kino ye chenne kama ge gwa ye family ge gen be kitam pikara ka walungo ge ada ge majo ki biano ti wa mero fo en lu to wa en ni lu to wa en la bon lu fonye no geno mo be pe ka mi fo technical team pa Acholi province ma wan wa tiu pedgi ma idule ma eni mero fo na gitu twal la bon gen result eni mo wa pero mo bieno donc fo na gi ka chela chel donc ken mo fo fa ma chalo dul wan ma chala Acholi fo e bene mikelo fadram bene fo fadram mo kelo ki Acholi o kelo ku yom twin
eno mero dok ripe bo mero mete o mero fono fufa ki fufa president neno matut ki delegate se ni fufa drama mero betie to ma wan watoro pi kahawa donc kener mod i Acholi province a Jimmy udatene maduong donc amero kwanyo kar man me fono patron me kero gen tutwale kuma me wachini kena ni twaro ino mere mete kingo kifunyo ka donc un ka chung ma tek kutwale amero fono kama utie wenge chele chele ken la bon un chung ma tek no para mo beru ko Acholi do amero fono tutwale chalo ka ni geno timo utim geno timie utim geno no mero time da utim geno mero Acholi mero tim ci amero fono kaka Acholi province former president machalo la did engineer Moses Ngo en be olo kera wachini ami hamet ki fon dilo nyure en ne non tema tot e kom an ki ka bene so amero fono be former president tutwale donga wadugu gang management ma Acholi team amero fono ge tiene la bon management ma Acholi team no Acholi team bene pere tiene Jimmy chake malo dugu pin central organizing committee da chalo te no be kwanyu kar man me fono ge but for any pole wenge now one me obedo me action eno ge now mod jo mano Jimmy winyo kumgi no ki luro chingi jeba matut ene funds la bon funds gina watemo ene be no konye pe ko arbe pere da inero mod funds wa ene loko ko waka moe ken dok be udilu dugi Uganda piani Acholi chwa udilu kaka Acholi nyoro fofa drum ni udilu ribu dano udilu kelo ma do amero fono funds kachela chelo wen tutwale wia magi akit gum ene fan base Acholi province kimaka magi akit gum kay bien gulu ka eni VIP gitie watiki guru man fans magi tie magi chwa Acholi wa fo geno wen ka chela donc tawa kener mo upo ko i district en wen abor ke carry city en abon wen eni ka watie district abor ke city en wen no twingi wen no ti to en so wabero kwanyo kara me fo no district en wen ka chila loko la meno wen lo telo wen magiti kaka mo Jimmy pa no dan wen no twingi ti no dan kero radio dan wen ti la kwet dan wen ti yamo tika following Acholi team so mero kwanyo kara man me fo no Kaka tutwa design abor city wa kan donc ali matie wa i diaspora anangi to eno guru chwenyu undo ne kita Kaka dire kita gang dire kita wan wa ripe kire undo rip chingu tiene ka chiel twaro donc le kana tiene un muti wa ko ni utie kamalu to waram cher to ye mabe donc awan to wa chela re mo ma to ma ende giti to wa ma no fa drame unyurugi no beru mier no beru beru twan donc ana tie kadi wa no bo nen kin me konyo magang kan meno lega na matie pere tek eno kon wan be ka walego lega wan gang kan be mer be no awa ywe oti maleng donc ada la det angeni lutela ma ka lo ko wa ken lutela maging pi wa parliament we come a big paki el mo ken be so mer fo lutela pat wen mako kwanyo kargi mako bien mako chwa kwa ki jo mako mi chenne jo mo mi hotel ki jo mo mi foji yo mo e ken me konya Acholi ada wan wa nyoro ki Uganda ni to tie to chake ki Acholi
Kakar. So no mi no fo cho bot dan chile lo wen po Yeah. mero we ngatu mo ken ken er mo lokato dong dak bot fufa ka wa ai bot for what take districts football association joma chung pi fufa district wa wen dong jo eni pekeram chung ken ge joma kinao jo eni tie machalo district sport officer magi tie o district en wen ki city en o me fo district sport officer o mero bene district sport officer mero yap wangi ni to eni machalo to pa Acholi province eni to eni to ma tie plat geno mer ko ni to eni gen me kin me district kin me le no tum mabe machalo district sport officer ana mero fon gripal por ka gen kripe gen belu het ko donc dit ben kad wadda dong penyi gang waka eni an loka toro watikilo fonyi toro mkene tie mteno mkene madon o mero fon gi pene gen no ki kwanyo kar gi pene mi fonyi luteno ene luteno ene waneo mkene ki pene ki toro pi Acholi province wa ben o mero nen wachi gini wa foi tutwal ripu ching ene province wa ene kapa wa ripu ye ching wa po aramo ter ni kamo ta pa province wa ene ti ching wan ene ngara chile chile kama ini tiye donc lokamo ma pole amero ngeni to mo ma gekne mo to apeje mono me otiap kidgum ba kidgum ba benyo mara don wato ubero pe iba peje be to no tum wan wen wane am kera to no tum kere tiru tiano am kene ma kuno awanu ma chalo to aiza kwa kumbiri ne foot ka wanu peti wata be kilama victor ma bare wata ento bari what get dark ento pino treatment piani dark umero dari dong pu wari manyore ende mero treatment ki mwaha Samuel to be yo be achi sen no pero chi wan machalo ki keta luten watikere Kakar. yo atamani wiye aramo ki ne foot kenyu Okay. La dit coach ingeo wa waja na nene pa wabiri kakany mano dakia ka wabeti yan lakini dong timanak tutwal mo dong kakany gen mo timutime ma wan wanene dak ma winyo actually no wan batim moke ne utime ki kaber mamegwa ikigum wanyang ni ikarma Acholi province gruenyo toko iching West Nile gen mutime ena yeo beru ni dano mono mukene funds vote funds mukene peduju eto vote funds mukene magitie mekit gum kacha bukwer matek to twal to pa Acholi province wachini gen palugulu ni geradong to palugulu ni ki utum gera ki wargeo ki kwanyageo dong ki fofa drum chi gin enoni ka aneno no berchari wachi lep me poka tutwal now coach in angeni ka gwa konyo loke ini pia o bori chi anong chala la kwet on kwer ina nyango kamiyo machalo ngej bori chi ka kenyo no in gamye ngo pien ko bir gena watika nen tutwal dong gel wan ka yer waberu won ka chel wa ripe wono chi lok ma migi kom gen motimele anoni ting be afo to bala di ben timo be ne wacha piene anti ka kwanyo kaer na me o kibu alors da be kibu metie home base pa chui kama fans wa tie dire yeah gulu tima chalo site wa Kakar. en po kwa gulu nywalo district en mo kana en wing kibu ke machala tin kayo gulu donc machala tin kayo mo ko ka na ni won ne da petika mi ne geno mi eno mi ir ko ene rom berati an ma jalo a ko ada wan ma jalo province wa beru beru ma beru penni ki mo ni ato mi ro chet ket gum
ka ochero gang kit gum en mo chero ka to ne kit mo bilayo dong fine lo romo dwa ne peje mano lo ka perimeter fence gi no giti mod be ne mabe jimo no giti mo na ro ya no beru nero mo wan wati kir ma chalo technical team dong jimo ne wen pu wor mabe kita uno wa mo ke chon kita lo ko chero o ke wa kir be no tela mo ken ba niang be no lo tela mo ken no dong ku cha meneno kete yob kere to eno ni wachiane mumkene be ono dong chaho warne mumkene be ono dong gitiyo kere jimi en ni kelo chwe chwiny kari yana nga mero chwinyo mero chwe but wana chuli watika hachel wan poran poho kahawa tak ben ka watika toho eni loti an wano di toho pi wano wenga chela chel dong ana mero kwano kija pigino timme eni ka uchwero chwinyi kama ini tiye jimi yupe ke neno be mo bal danu balu bal be bal be mu pupo wen kiji e danu be rupin ke ma fod e danu do chel donc enu mer pono na ko tim enu mer pono ne pien district wa enu wen roma ka romo to ke ie kono to matiri kono to madie to e donc chero nyalo donc gero ko bene aniang be no mamewa eno lego wachini gulu machalo city to eno mero beri city madiet be an ba lo ken machalo patron wachi ken nero mod to mo ken eni wa kuja kitero West Nile gitero ya rua machalo gulu ka eni mero beri city kama no services no tie no romo wele mano tika biano eni anatamni ben kid gumo no tiki capacity me gwa welo level eni but dong la dia dong ko lo no do lo no ne ma to lo wan no pien en kama en beri yeni kom en beri yeni no wan po ngi no liet so an le ga dong dak chen bor megina ye to do tumo wanen kin me dugu kay wanen yo ngo mo waramu yobu kere province wa ene we wa bet wan dula chel watiki district ya bor medie gulu city en abu wan jimi en teramo lo wa Kaka. actually did actually doing actually react afoyo koch ni ini dong pa bi miyo chala peny mapori ata bi miyo chal ngech ma an bena no ikar ma timo kwed ma mega piani apenyo pitian lo no momiyo dano kitgum jomu kene peduchu jomu kene kitgum gukwe wenyo toko pa Acholi province magur wenyo toko ipaje kany makon kar maguno draw against West Nile penyo la peny ni ngo momiyo Kaka madak mamegwa bene mano gitie ki bot peny chalo eni kitgum ga kenyo gikwero wenyo tokwa ti ikiena kinyo tian lok mukate ni chano miri tutwal nyoma tutwal no dong pere ikom management maono gitie province ka disappointment beno berutie but en dano egoni bukwero ki tukumane ki competition gin gi wachini jo maono dong omir ke mo ne gen go bet pere i tela me fufa drum ka kenyo ni ono mir go bet pere eto mancha dujo gina gine no joni ki dugu ketgi joni bene nyo gitika wera bene gibero ine gitie be pen yang wangoma gitika timne eno gitika chwero i down so gine eno ber bene ka kelu kui kiyungi chel bene en kirka miyo ki mo yup ke moro ni omiro time gulu an bene kwed ma mega ma kweda nyang bene mukene tien loka chiel ma en bene pita dada from the past experience man to mutoke kitkum services per Ramadan mane ini gian ma chencha wan kong ma food piano kitok wabino kanyi la kwed TV kon walogo ma wawachini lu kitgum eno ba wa yupe wunu togo tiga bieno en
pa we uno ga rem dano mo kirika che no in che juide ko nga wil nga jaktel tenguri kaka mo wanga chano bertie ke you know dano rio ki si kidgum municipality me kidgum dano go rio go dugo gulu piano no don ka pere dek bene pere ga don bene pere I think be ko kapur no bene pere yes so I think lok me services mogo beno ber pere ma pa Ramadan o mio mok ene benon yonge la chen be ki chimoro pien ke neno gine enoni pa no time ket mano ki biro ni ramo time chi enoni mi ala pen bore kache no kamo magame in but enoni an lok ma anakwedo cha no amira bedo ben gi po in total coach piani inyo pe yo total no dano ma jok en pol kar gi ame chalo gwoko kwaro wich gi ame gi chera ento in furi kwanyo kar ni mano kar bene chok chabet achiel nya rio lo furi tiga tuch kapoyo ka pi sat enini be twal man eni kit padano mano mir wan wabet kere ken pajo boto kakany si an bene chala dir di perni wai po dano ma fut kwa coach pedak ruat mo gwa ke gumaraj aba ni do luyo chidak anda ka tuch kain la kwe tv kojo no dano ma be to twal coach kono nga no don pe be to twal yes siana foyo gwa ka che nen tie lok mo ma wi gwa konyo upo ni umere baj chi atamni warom tich en kida ke kan ria dek mo ma fudwa don kene ni chi ko bi ben wa ki bodan ka kan amero be kwanyo kar ma mi fuano lutera dini kakar wen pian ni gen ku kar ma wano tikitoko gen no ki kero we twin no be fe la wen amero fo gen wen tichen donc an alawo la dit ben ngene an ki mi bok lwero ki mi atong ana cher kadwa ingen ke cher kadwa ni jom kene ti jime wo endo ien na dwa ko ne lingo mot ikorle mun bona kita wachubu kiri jubu cher kiret donc an machalo ko jan an anoni pierre tek kita chala an ba dugu don gangi kada dugu kya ki kan iwang o emir no mero beri no mero mero nyang kita no dwa no kiri neno wa wan mutie kila kwet ka ene virtual neno dano makilwonya ni Isaac kel gal tiga watching guys for 12 man kono dano ma aki gago eto ikiet metich uchwala en bene bopin en ti yung Iraq kacha ni Kampala 4 to 12 Isaac benatika wajni I am late today paper ini doc la chen chi iramo tukulok wani odojo chi winyo aya mwaka dong en manyen ngom mere wan wabiek dong piana ngeni kubiri no Acholi province bena pedok wabiek kong gena ngo pian an gen mangi eni kubiri in kirka chede wachi deg gware teach onyo gwakonyo de ol coach ngat mo mano tie Kaka Acholi ka eni ni mo bi yeni ni wek teach dong fu pere man gero mer an waj bori machal an la kwede deg gera pebe any time look and ni ngar mange ni Kaka ni duju at mo pu ye la ko look any chidong putting other factors constant we get to know in politica mereki teach mebero Acholi province coach ngomu miru wa bet ki bek dong ye imaka manyen en man mati enini Rio kipedek la dit ben in ngene an ba tiki gang ticha atib league
Para no ni pera te akutwala ai Kampala katua no mira pieo gan kan gulu ka lokilwa. Atik be kitoko weekend come an be yue ne pere. But gena ana temo an marutia. Maru wada hamar be kana. Tokati inda mi na tija mi. Chido mbe. An machalo ko an atiki plan. Da plan matikira mero bedo piny management ni lutieno enni nyimgi ubedo leng. Dok be kako weko tuko no gena no gitim no tie. Umero wan wakonygi wan machalo Kaka po weki wanen gi katuko ken. Wanen gi be ngetuko gi mano gen be ku retiring. Mungkin ku beru lufunye tuko ento mungkin pe wen be ku beru lufunye tuko. Donc plan na tie ni abika tentative plan dwe ma yo. Piane ati neo ni lutieno wa enni. Umero olo ko makat kid gi wa. Katuko tuko melu rem. Tutwale i Kenya. Abe aloko donc patron ne amero berkere piny. Amero nwako kere tam enni. Ka tam enni donc anakwor dego maber bedo ki technical team ma ki manage. Ki pole de won lwa ubi winyo ne. Piane wan chala chuli team gi ina eni ticho hata wana be ne Sudan. Ka warinyo Kenya waweko luteno la rio. No be. No tien mier. No timo ya be. Be pien loke eno non guru chunya ke kama ana neno goro be tie luto wa ma ono don wati ki gen to twale komgi e kar ma don gen pego ber ke kar me bino me joining luwer ge kam wa ber ke go onyo yuki ni bimi variety pato ma bejo mano kiri ka che nena chel mon chani pre no eni don gwa onyo tie chika chulu vu Yok ben wan machala choli province obeti tua ene waitemo e district wa ene weng ke dok ben wachero watemo bene eno be romo chatu luto wa ben romo experience ki luto mo kana da wan oberu ki gor man yani to wa matek wanyo ni onno ki pexe pat unen kita be wachero wadwar ker wachubu da ker kiret ene gere kom loke come mono belong kelo ene loka chencha ana kar la Kwet TV ma wachini wan kubiru watiki districts pa chola bor ma watiki amor watiki noya watiki Gulu district watiki pade watiki agago watiki Kidgum watiki mo enu ni ka ini ng'iyo maber no da bombe konigo chi ino kubiri enini umir wacheko neno lok me ba wane uno chalo district wacheko neno lok me ba wek ba tie oloki district chela ino wek che oloto o nien mama ke wachini chencha fut kitoko Gulu district chencha fut kitoko Kidgum akong kitok agago tina kong kitok enunin daro gen mabe to twal weko oloto wagwenye wono ikiena kuno benano kitiga no luto ki agago kitiga no luto ki lamo kitiga no luto ki vot pin ma pat piani tukuli and friendly no scouts betie ya not yet ayo chi atawni kochi lok maber twal ma ini niano matine ini betum maber twal yung bot an dak bena betum ki ken poch twal bot in coach da tamni niano mala chien wan ober wate mi wachini ibi yar program migi kamaleng wano watio ni rit ket machengi ila Kwet TV ofoi twal yes waneno dong dama bene dong tika wachu bot wakany man bitek Francis ma entie e South Sudan o wachini apoi program mo foi matek bitek kun dano tutwal kama inige dak bene mam mekwa bene tik bino bore ati fochu twal
mer kwany ka na bra ti akin ke chole wen kam anamaro to twa ka mer na bet kedo Kakare. Niya bahati beru ipo ye kong dang mwida. No beru tual. One of four wumatek pakadare when you malachen one wamiati wishing one happy new year for matek. Paliji, Oding Lop, Kore Paliji, Oding Lop, Kore Paliji.